Musafara jwa siasa baraba kugwata mbaru munini wa gavana Mutuma Ntwithinkia ni jukinyite ntere Chigembe na aria kiama baba betithite na mbere michemanio guntu mwanya ya kuringira ndebe DG Mutuma na kumutetera amana barabo karikiri musafara jujo ni mukaririgiti wa kiama kia Nope wa Jamiro Julius Mijewe na kinya MC wa Karaja wa Ruirirwa Rera Mutuma Kalembe bari ukinyama wa musafara jujo ni juithire jukirigirwa ni maabisa bakanjo indi na muthuro jo munene akari nibengite maabisa bau bakanjo na kumbithia muchemanio wetana mbere. Marion Karugi na akorikithia safari ingi ya kuothorania maoni kiri mwingi eururia kuthetera munini wa gavana Mutuma Ntwithinkia ni ambiriretie nteresi Yembe maua KK Lare kangeta na nteresi Tiania Karamana Muthara mukarite wa kiama kia Nope Julius Mbijewe na ware MC wa Ruirirwa Rera tene Mutuma Kalembe bairinganira na atongeria bamwiro yo Yembe wamwe na akari kuthetera munini wa gavana Mutuma Ntwithinkia bakiuria akari ntuku ya kiumia ni basiumerie na wingi kwa atogeni rais wa Nthiguru William Samoei Ruto nteresi Lare na Pedro bakimumenyethia mathina yara yatikite kaunti ya Meru. Itukwenda kwira gavana wa Meru ugakara jo kureta ndoa gatigati kaimenti na Nyambene no nturire ukethira ukirita antu gitene wari to uria gitene ugekira mwaro nyakwe wari to gitene ugekira kaseni oku wari to ugekira nisi oku ungi ugekira nefi oku wekaraja antu baimenti okwango ge lakini tebo okwango ge ifamily eku okwango ge isasa wantu barare. Number 3 batu tuite na toya antu ba Meru itoko support na itokaribisha president wetu William Samoei Ruto ndene ya Meru County na antuko yauke tu mare twinde tubugwate mbaru na tubukaribisha isawa sawa. Egamba tukuzagarita wegita muliongi anengero gete hanya magwa nani wanongera anengero gete wenu hanya magwa okaonga mara Mutuma mwaneto lakini kemero kerua watini batomeko ngira ne borambi na panise mete antobe mbanka bora mwankaruare torongamia mwaneto mwankoni akieke mwanka kawera ambe kwedra kia mwana wembere heshima sande president ya Lare sande president ya Lare na ito kuibo ya no to president ya kudiga ya denere korebu o bona gani to chama ni Lare to president de nazia to no to na wano deveri gawe kwenga bana to no kweli akinya muntu mako miambire na goya mwana kweta ungera wenda tukwe kiomia raisi ya ito muere mama tete de kaunti boya ya tesa sawa mama barabe kweta kulita tenda oreto 10% si barabara kaunti otemtomba kulogala mnabwawe otemtora tissue otemtora roe no mwanka kawera hakikisha manto yonde no etatea okudhivya ni araliungaye musiwa mawa ithirwe kirumirwa ni mathina jeshi ya gavana barani mabisa bakanjo bethiro bakithiatana na musafara jo imwe kwa imwe na kuinga barabara antu batikarirwe kana baria indi kirindi kiria kiukari na muthuro kia benga na kuwa no mwanka bakathetera mwana wo Mutuma na ndare na besi ndairanga bana residence rogere kamwiki ofisine kamulito ofisine ndamotoria nara kubotra mesema nione lakini kuma kawe hapo melato na viazi na Mutuma bambetere na bambeka ngone ambeleta kwa Mutuma nya watu yare ngombe na kile atoboto bandegi na kile atoboto bandegi tware imenti kenda na moyambe kuma yambe ndare oni age na kanya hapo krika age na kuma Nyambene na ukokoza bwana kwenda kuanke bilia biashara si hapo kwa na rege korwasio arebeta bakwendi matunda bera kwa watu na boa na babange boto endelea na street ine no to kuendelea maua boto kuendelea imenti kawe na watu na boto bakoni bai watu na tena na protect land kwa bigibigi gavana kaira mwangaza na neglect tembu kembede wetebe bako heshima nitokona kinyana ite ko nemri yetu ya barabara yetu kama ya mokoroke imanto yakare kwa karia ito bwana Meru yetu kiripotera weru Njuma Kumembe Mbitao Marion Karugi wa Kinyu.